Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 26 myandagaro 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu bice bitandukanye. Ni muze turebera hamwe ibijyanye n'imirwano ikomeje kubera Mwenga ahitwa Buhinyi ndetse no hafi y'igisagara cya Uvira kuri uyu wa kabiri, aho wazarendo yakarariye mu bice bitandukanye ahitwa Kigube maze ikaba iri kugenda igana imirwano mu bice by'ahitwa Ruhindi, Muhuzi, Kangorwa n'ahitwa Nyabareke. Turaza kandi kubabwira akazi gakomeje kugenda kagaragara ahitwa Matundu ndetse n'igitero gikaze cyagabwa ngaha. Turaza kandi kurebera hamwe bijyanye na front multiple aho turaba ibyabereye Rubumba tukareba ibi byabereye Kacoka. Turaza kandi kubabwira imirwano ikomeye yatwirwaneho ndetse ikomeje kugenda yerekeza mu bice bitandukanye. Turababwira ibiri kubera ahitwa na Bombe. Turaza kandi no kurebera hamwe uko ibintu bikomeje kugenda bigaragara place militaire aho rero zikomeje kugenda zubakwa mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Mwenga, Fizi, Shabandu. Turebe ibiri gutangazwa bijyanye na Sipar de Pire et de prosoma massive, turebe uko bihagaze. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na CCRF yamaze kuba yahinduka ikijyanye no kuba ari imirwano ikomeye. Turaza kandi no kurebera hamwe ibiri ko biragenda biboneka mu gisagara cya Uvira nyuma y'uko ku munsi w'ejo kwa mbere ku igerekezo rya 25 myandagaro 2025 situation itari imeze neza bitewe n'abazarendo bakoze ibijyanye no guhungabanya umutekano mu gisagara. Turaza rero kubabwira analyse tactique et implication sécurité, tubabwire analyse tactique ijyanye na fragilité sécurité ndetse na réaction rapide. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na déficité de commandement et contrôle uko bihagaze. Turaza kandi no kubabwira byinshi mu bijyanye n'ibiko biragenda biboneka ndetse nuko population civile ihagaze. Ni muzero banywanyi turebera hamwe ibijyanye n'ibiriko biragenda biboneka kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi aho urugamba ruri kugenda rufata indi ntera. Gusabe rero ubane natwe dukurikiye bwa mbere usyonda sabone kugira ngo ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Tangira nkubwira ko mu gace kahitwa Buhinyi muri teritwari ya Mwenga haranzwe n'imirwano ikomeye kuri uyu wa kabiri kwigenekerezo rya 26 myandagaro 2025 hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse nabo ku ruhande rwa wazarendo. Imirwano ikaba yatangiriye mu midugudu yitwa Kigube maze igenda yaguka igera no mu yindi midugudu irimo Ruhindi, Muhuzi, Kangorwa n'ahitwa Nyabareke. Ikaba rero yateye ubwoba bukomeye abaturage bakomeje kugenda bava mu byabo berekeza mu mashyamba ariko bahunga. Amakuru ava mu baturage aravuga ko nyuma y'imirwano ya mbere abarwanyi bizasarambwe bagerageje kugera ku ruzi rwahitwa Rurindi ariko bakabura aho baca kubera isamburwa ry'umuhanda n'umuhanda w'ikiraro wahitwa Ruhindi cyari gihuje se iyi segiteri ndetse na segiteri ya Intobwe nk'uko amakuru atugeraho bigaragaza. Nubwo rero bagerageje kwambuka n'amaguru bashoboye kugera ahitwa Matundi aho bahise bahurira n'igitero gikaze cya wazarendo aho baje gukubitwa bakwira imishwaro nk'uko amakuru atugeraho. Aho rero waduhaye amakuru yagize ati twabonye ibintu bitoroshye nyuma y'imirwano ikomeye nibwo imirambo yagaragaye kubera abaturage bagize ubwoba bwo kuyegera nk'uko umwe mu baturage batuye mu bice bya Matundu yabitangaje. Nubwo babonye ibihombo bikomeye abarwanyi bizasarambwe bakomeje kwiyongera ndetse bakaba bamaze iminsi ibiri bava mu bice bitandukanye bakaba bakomeje kugenda botsa igitutu abazarendo bari muri ibi bice. Iyi mirwano yahise icikamo rero mu bice bibiri ibizwi nka front multiple, imirongo myinshi y'intambara. Umurongo wa mbere abarwanyi bizasarambwe batangiye ibitero mu midugudu yitwa Rubumba
umurongo wa kabiri undi mutwe w'inyeshyamba wageze ku kigo cyitwa Kacoka bashaka kugenzura iki gice kirimo n'igisagara gito. Ni mu girero undi murongo wa gatatu uyobowe na Twirwaneho bafatanyije n'abarwanyi ba M23 baturutse mu misozi miremire ya Uvira banyuze ahitwa Muramvya bagabiza igitero ku bazarendo mu mudugudu ahitwa Nabombe. Ibi byatumye imirwano ikara kurushaho ndetse abaturage bashyubwoba. Amakuru y'iperereza aravuga ko ubu barwanyi bizasarambwe bashyizwe mu bice bitandukanye aho bashyizwemo insakrema. Imitwe ya wazarendo ikaba yabakikije impande zose. Ni nk'uko bigaragara biravuga ko uyu mutwe ushobora guhura n'ibihombo bikomeye kandi ukanasubira inyuma mu gihe wazarendo yakomeza ibikorwa bya gisirikare nk'uko bigaragara. Hari impungenge ko hashobora gukorwa ibizwi nka opération militaire guca ku rugamba no gutsinda ikibazo gikomeye bigatuma bigarura inzira ija mu gisagara cya Uvira, bityo bakaba bashobora gukomeza bakanateza intambara mu turere twahitwa Mwenga, Fizi n'ahitwa Shabandu. Nk'uko rero ababikurikirana bakomeje kugenda babigaragaza, abaturage bo muri bice bari mu bwoba bukomeye. Bamwe bariruka berekeza mu misozi, abandi barahungira mu miji mito irinzwe na FARDC, abandi bakaba bari kwisha mu mashyamba. Umwe mu baturage bahitwa Nabombe yagize ati ubu ntitukirara mu ngo zacu, turara mu mashyamba kuko imirwano ntirarangira, imiryango yacu yaratatanye, ntitugira icyo kurya kandi twugarijwe n'amaraso n'amasasu asa naho aza kutwirangiriza, turi mu bwoba. Ibi bisubiza rero abaturage muri spirale de pire et de oppressement massive, umuvuduko w'ubwoba no guhunga ku bwinshi byongera imibare y'impunzi ziva mu mitungo yabo. Mu itangazo ryasohowe kuwa kabiri, FARDC yashinje M23 kuba yishe amasezerano ya CCLF. Umuvugizi wa FARDC yagize ati inyeshyamba za M23 zateye imirongo yacu zikoresheje ibikoresho by'igisirikare bikomeye kandi ziri kumwe n'imitwe itandukanye. Ibi ni ugusenya amasezerano y'amahoro twemeye imbere y'umuryango mpuzamahanga. Ku ruhande rwayo izasarambwe nazo zashinje FARDC kuba aribo bateye bwa mbere. Bavuga ko bari mu gucungira umutekano abaturage bo mu misozi ya Sud Kivu. Imirwano ikaze hagati ya M23 na wazarendo mu bice byahitwa Mwenga ikomeje kwangiza byinshi, haba mu mibereho y'abaturage ndetse no ku mutekano w'akarere. Abarwanyi barimo kwicwa ku mpande zombi, abaturage barimo guhunga mu bihumbi by'abaturage bimaze kuva mu byabo, bitangaza ko bibayeho mu buzima butari bwiza. Uvira kuri ubu ni kimwe mu bice byagaragajwe nk'icyo M23 ishobora kuba yakibandaho mu gihe yaba ibashije gucamo ibice bizahitwa Bunyiki. Ibintu bizongera guca intege abaturage mu gukomeza kuba babona ko imirwano ikomeye ashobora kugera aho batuye, kandi ari nako igenda yangiza byinshi nk'uko batatinye kugenda babigaragaza. Reka dukomeze amakuru yacu tubabwire ko ku munsi wa mbere ku igenekerezo rya 25 Myandagaro mu gace ka Masisi kari mu burengerazuba bwa Kivu y'Amajyaruguru kabayemo ikibuga cy'imirwano ikaze hagati ya AFC n'abarwanyi b'itwe wa wazarendo, by'umwihariko umutwe wa APCRS cyangwa Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souvenir uyoborwa na Janvier Karayire. Imirwano ikaba yaratangiye mu gitondo ubwo abarwanyi ba AFC bagabise igitero ku birindiro bya wazarendo mu gace kahitwa Bihoro, Muhemba no muri groupement yitwa Baobo ubarizwa muri segiteri ya Oso Bayangu muri territoire ya Masisi. Intego y'aba barwanyi nk'uko amakuru atangwa n'abaturage bo muri aka gace abivuga ko ari ugushaka kwagura imipaka yabo mu bice bagenzura ndetse no kwigarura ibindi bice bishya muri Masisi. Abaturage bahungabanyijwe n'urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba ubwo kuwa mbere. Amakuru yize wavuga ko imirwano yatangiye hagana ku isa ya saa moya n'igice za mu gitondo ikomeza kugeza ku mugoroba, aho byemejwe ko abarwanyi ba AFC basubijwe inyuma n'imitwe ya wazarendo yari yishyize hamwe kugira ngo irinde ibirindiro byayo.
umwe yagize ati twumvisha amasasu menshi, imbunda zikomeye n'indege nto z'intambara zigaragara hejuru y'ikirere. Twabonaga ko urugamba rukomeye, abaturage benshi twahisemo guhungira mu mashyamba cyangwa mu bice byegereye umujyi kugira ngo turengere ubuzima, nk'uko umwe mu baturage baha bitwa Imohemba yabivuze, utifuje ko amazina ye atangazwa. Andi makuru ava mu nzego z'abaturage aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo cyane cyane abo umutwe wa APCRS bakomeje kwihagarara kugeza ubwo bashoboye gusunikira inyuma abarwanyi ba M23 bikarangira abo basubiye inyuma berekeza mu gace kahitwa Kasopo. Nubwo rero bari baje bafite imbaraga nyinshi, abazalendo ntibigeze bahungabana, barwanye kugeza ku mugoroba kandi babashije gusubiza inyuma AFC, nk'uko andi makuru akomeye abivuga. Kuva mu rukerera rwo kuwa kabiri, kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 26 Myandagaro 2025 hagaragaye ituze rike kandi ridasobanutse neza mu duce twabereyemo imirwano ikomeye. Nubwo amasasu atakivuga mu buryo bukomeye, abaturage baravuga ko umutima utari mu gitereko kuko ubwoba bukomeje kugenda bugaragara bitewe n'uko imirwano ishobora gusubukurwa mu gihe icyo ari cyo cyose. Ati kumva ko bashobora kugaruka igihe icyo ari cyo cyose, ntabwo turi mu mutekano wuzuye kuko abarwanyi bose baracyari hafi kandi bakomeje guhanganira ibi bice, nk'uko bizatangajwe n'umuturage wo muri Bawo. Akarere ka Masisi gakomeje kuba isibaniro ry'imirwano ikomeye, ahahurira imitwe yitwaje intwaro kuva imirwano yakongera kubura hagati ya AFC n'ingabo za leta zifatanya n'imitwe ya Wazalendo. Umutekano w'abaturage uracyari ikibazo gikomeye, cyane cyane kubera ko imirwano ikunze kuba mu bice byegereye imidugudu ituwemo n'abantu. Inzego z'ubuyobozi muri aka karere ziravuga ko ziri gukurikirana ibyabaye, ariko ntiharashyirwa ahagaragara imibare y'abantu bishwe cyangwa abakomerekeye muri iyi mirwano. Zitezwe ko mu minsi iri imbere hashobora gusohoka raporo isobanura neza uko byagenze. Uko rero abaturage bakomeje kugenda babigaragaza, bakaba bahangayikishijwe bikomeye n'ibiri kuba. Hagati aho rero mu yandi makuru hari nuko ku cyumweru ku igenekerezo rya 24 Myandagaro 2025 abaturage bo mu duce twahitwa Bukonde, Bariko, Masiu, Buroko, Maringi muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare bakomeje gukorerwa ibikorwa by'ubusahuzi pillage bikozwe n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo, by'umwihariko ahitwa Nanga, ahitwa Mukondore. Aba barwanyi bashinjwa guhagarika abaturage baturukaga mu bice byahitwa Miliki berekeza site mineri Doma Mari Mingi, bakabambura ibintu byose birimo n'amafaranga ndetse n'ibindi bikoresho bari bafite. Nibwo rero kuwa kabiri ibyumweru bibiri bibaye muri aka gace, kandi byongeye kuba byahungabanya umutekano ukomeye, kuko amakuru y'iperereza renseignement militaire byemeza kuwa mbere igenekerezo rya 25 inyeshyamba za Ifunze zongeye ibikorwa byazo byo kwagura umuvuduko w'ibikorwa bya gisirikare mu bice byitwa Oso Banyungu muri Masisi no kwerekeza mu duce twa Warikare. Intego nyamukuru yari contre du corridor stratégique, ufata inzira y'ingenzi mu by'ubucuruzi no mu bya gisirikare ihuza Masisi ndetse na Warikare. AFC yakoresheje uburyo bwa guerre mouvement, intambara yo kwimuka vuba ihindura imirongo, abashakaga gutungura abanzi babo ku mirongo itegerejwe, ariko bikaza kurangira bidatanze umusaruro. Ku rundi ruhande FRS yashyizeho uburyo bwa dispositif defensive en profondeur, ubwirinzi bugizwe n'uduce twinshi turinzwe mu buryo butandukanye kugira ngo bahagarike intera M23 igenderaho. Biro bikaba zarakozwe kuri position fortifiye, ibyicaro bikomeye bifite ibirindiro bikaze, nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Kuwa mbere ku igenekerezo rya 25 imirwano ikomeye yaranzwe mu duce twitwa Bao, Bihoro, Muhemba muri teritwari ya Masisi. AFC yagabye igitero gikomeye, Wazalendo aba APCRS bafatanyije na unité FARDC bakaba barahanganye bikomeye. Imirwano yamaze amasaha menshi yaranzwe
n'urusaku rw'imbunda zoroheje fils de santé AK-47 mitrailleuse regari ndetse n'imbunda ziremereye za mortier 60 mm et 90 mm ndetse no zo mu bwoko bwa lance roquette. Nyuma y'imirwano ikomeye AFC yasubiye inyuma yerekeza ahitwa Kasopo, ariko bagumye kugenzura inzira nyinshi zigana mu nkambi zabo. Mu gihe Masisi yibasiwe n'imirwano ikomeye, abaturage wa Rikare nabo bahuye no guhungabana gukomeye. Mu ndwi heze ku igenekerezo rya 24 abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bagabye ibitero bya pillage ku baturage berekezaga kuri kariyeri minere, bakaba rero barabambuye bimwe mu byo bari bafite. Birera akaba ari ibintu biri kugenda biba mu gihe andi makuru akomeye agaragaza uburyo ki ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane nk'uko rero bagiye babigaragaza. Mu yandi makuru akomeye nuko ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye kuganirwaho n'abihaye Imana. Abashumba bo muri Kiliziya Gatolika, itorero ndetse n'itorero rya Anglikani n'abandi babarizwa mw'iroro ry'amadini n'amatorero bateguye umushinga uganisha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mahoro arambye, bashinga hagati ku biganiro bidaheza uruhande na rumwe. Uyu mushinga ugizwe n'ibyiciro 4 wateguwe nyuma y'ibiganiro aba bashumba bagiranye n'abantu mu byiciro bitandukanye bashobora gutanga umusanzu mu kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo abashyigikiye ubutegetsi, abatavuga rumwe nabwo, abakuru b'ibihugu byo muri aka karere. Icyiciro cya mbere cy'uyu mushinga ni ukwizera kw'amahoro kuzaba kugamije kurema icyizere hagati y'abanyekongo bose ku buryo bazajya gutangira ibiganiro by'amahoro batakiyumva nk'abanzi. Muri uku kwezi hazabamo ibikorwa bihuriza abanyekongo mu masengesho azategurwa n'amadini n'amatorero atandukanye mu bice by'igihugu cyose, birimo ibigenzurwa n'ihuriro rya AFC rirwanya ubutegetsi bwa Kongo, bizaba ikimenyetso cy'amahoro, kubambarirana n'ubwiyunge hagati y'abanyagihugu. Hazabo kandi ibikorwa by'ubukangurambaga aho amadini n'amatorero bazashishikariza impande zishyamiranye kumvikana, bagashyigikira umwanzuro wo guhagarika imirwano ishingiye ku mahame yasinyiwe i Doha mu kwezi gushize ashyigikiye ibi bikorwa by'ubutabazi. Amadini n'amatorero yihaye intego yo gushyigikira gahunda yo gucyura imitwe yitwaje intwaro ikomoka mu mahanga ikorera muri Kongo hashingiwe ku masezerano iki gihugu cyagiranye n'u Rwanda mu kwezi kwa Ruheshi 2025. Nyuma y'ukwezi kw'amahoro azakurikiraho ikindi cyiciro cy'ibiganiro bihuza impuguke zirimo abahanga mu rwego rw'uburezi, abashakashatsi n'abatekinisiye b'imbere mu gihugu n'abo muri diaspora bazashyiraho ibuye fatizo ry'ibiganiro by'amahoro rusange. Ibiganiro by'impuguke bizaba bigamije gushakisha impamvu muzi ibibazo byinshi byugarije Kongo kuva yabona ubwigenge mu 1960. Zizashingirwaho mu gushakira iki gihugu ibisubizo birambuye. Abayobozi b'inzego za leta nabo bazemererwa kubyitabira. Kugira ngo izi mpamvu ziboneke, hazasuzumwa ibiganiro bya politike n'amasezerano y'amahoro yasinywe kuva mu 1960 kugeza ubu. Ingamba zafashwe mu rwego rw'umutekano n'imiyoborere yaranze urwego rw'ubukungu n'imibereho y'abaturage. Hazasuzumwa kandi ibidukikije n'umutekano n'umutungo kamere byacunzwe kuva igihugu cyabona ubwigenge, uko ihame rya demokarasi ryubahirijwe, ibibazo by'inkomoko n'imibanire y'amoko, umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu by'ibituranyi, nk'uko ubutabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa. Muri iki cyiciro abazitabira ibiganiro bya politiki barimo abanyapolitike n'abandi bavuga rikumvikana muri Kongo bazabanza bumvikane ku myanzuro izaba yafatiwe mu biganiro by'impuguke, cyane cyane ko ariyo izaba shingiro y'ibiganiro by'amahoro n'abanyekongo bose. Nibamara kumvikana azatangira ibiganiro bigamije gukemura mu buryo burambye impamvu muzi z'ibibazo byose byaranze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva yabona ubwigenge mu 1960. Zizaba zagaragajwe n'inzobere. Ibiganiro bya politike bizitabirwa nabo mu byiciro byose, barimo abari ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, imitwe yitwaje intwaro ibarwanya, societe civile, abayobozi gakondo, diaspora y'abanyekongo
n'abadafite uruhande babogamiyeho mu miryango y'uburezi, umuco n'abahanga, kugira ngo ibi biganiro bitazabamo ubusumbane amadini n'amatorero. Yatangaje ko hazashyirwaho umubare w'abazabyitabira kuri buri ruhande. Yateguje ko mu gihe kiri imbere bazamenyesha abanyekongo uburyo bizakorwa. Biteganyijwe kandi ko ibi biganiro nibirangira imyanzuro y'inzobere n'abanyapolitike bazabyitabira izashyikirizwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amadini n'amatorero yagaragaje ko kugira ngo ibi biganiro bizagende neza hazashyirwaho umunyamabanga tekinike uzayobora butegure ibikorwa bishamikiyeho, birimo gusaba amahanga kubashyigikira mu bufatanye buzakenerwa, harimo ugamije kuganisha ineza ku banyekongo ndetse no mu karere muri rusange. Ni no kudusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye fyonda sabone.